Vindi ya giikaro kia mamwe kia athikabu ma kanitha wa Gatoreki ni maririirie gicunji kia moritu maria a Kenya makoretwo makigerera makiuga thina wa ng'aragu niguo kuwite mburitatha kuona mabara ni monete thirikari itiratwarithia mutaratara wa kuve andu irio aria magumeirwo ni ng'aragu na njira igwete makienda ikinya ritacukio na ibenya niguo gutigirira gutiri mundu wakwa ni ng'aragu. It cannot be business as usual when Kenyans continue to starve, even die from drought, which can easily be managed through establishment of sound mitigation structures. Makienda kithomo gia kiriu kigacirithio athikabu aya mugite wagi wa mitugo mikinyaniru kuri ciana na ubuthiri wa dawa cia kurebia no gatagati-ini ka maundu maria maracungiriria arutwo gucina mathukuru. We need to make deliberate and conspicuous and conscious and effective effort to effectively eliminate access of alcohol and drugs in our schools. Ivinda-ini o riu ni mareganite na riendekithia riria ritwaritwo bunge-ini ya vamwe ya mabururi ma gitaru kia Afrika ya irathiro ria gukorwo na mathomo ma kuonana kimwiri mathukuru-ini makiuga uu ni mugaru na witikio wa kanitha Gatoreki. As the Kenya Conference of Catholic Bishops, we dissociate ourselves from this process and do not support the bill whatsoever. We have already written to the East African Legislative Assembly raising our objections to the bill. Gatagati-ini ka mangi maria ngwataniro eno yaririirie ni vamwe na kwendekithia ateti marie miario ya thayu riri uteti uvana tonyitete thinga makiuga mari na mwivoko kamiti ya ithurano na mivaka ni gatongoria kithurano kia waragania na thayu mwaka wa 2022. Ni gatagati ka maundu maria ngwataniro ya athikabu ma kanitha wa Gatoreki bururi-ini murite thirikari ikorwo ikirora na kinyi niguo gutigirira murigo muritu uria ukoretwo kigumira a Kenya ica-ini ikuvi ni wa mabuthabuthira. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Masi wa Ndia wa Muriithi.